Tong, bilang ke ngudang sebilang tepuk tak ngencah ngedengikan tema. Ada dah, sakit pegak. Ye, borang kak temang kak subodong aja mudah-mudah. Kena penyakit 3M roti kapok. Tiang ngelah timpal juma madan ceblong umurne bengancang waya sengelah kuranan iyo mula kocap deman melali kesanur dastuna jotu sing buang nelokin bayu bawak satwa galah terus berjalan ane jani kacarita made ceblong suba keneno penyakit 3M matatu melia hulian ngalene muda made ceblong ne jani suba kapo made ceblong suwot nali kesan made ceblong kapo nelokin bayu made ceblong kena penyakit 3M matatu melia hulian ngalene muda Tiang ngelah timpal juma madan ceblong umurne bengancang waya sengelah kuranan iyo mula kocap deman melali kesanur dastuna jotu sing buang nelokin bayu bawak satwa galah terus berjalan ane jani kacarita made ceblong suba kenena penyakit 3M matatu melia hulian ngalene muda